šampionu, a to je Srbija. Drugi put za 2 nedelje himna Bože pravde za uspeh srpske odbojke. Vlado, danas su trijumfovale naše devojke. U skladu sa sloganom šampionata odbojka spaja, srpska odbojka spojila je 2 zlatne medalje u razmaku od samo 2 nedelje, nešto fenomenalno. Prvi put u istoriji odbojkašice Srbije su evropske šampionke. Posle srebrne medalje u Luksemburgu pre 4 godine, večeras je u Pioniru osvojeno zlato. Velika drama viđena je u finalu sa Nemicama koje su bez poraza došle do meča za titulu. Gošće su igrale odlično, ali je šampionski pehar ipak ostao u Beogradu. Srbija-Nemačka 3:2. Srpkinje su kraljice Evrope. Odbojkašice Srbije su na vrhu Evrope, na vrhu starog kontinenta. Srbija je najjača evropska selekcija u odbojci posle muškaraca. Odbojkašice Srbije su blistale u Beogradu. Svaka čast devojkama. Finala Evropskog prvenstva 2011. dugo će se pamtiti, a naročito preokret koji su napravile naše odbojkašice. Nemice su počele finale požrtvovane u polju, preciznije u napadu, pa su već na drugom tehničkom time-outu vodile sa 16:9, a set su završile sa ubedljivih 25:16. Srpkinje su uzvratile u drugom setu serijom 5:0 na servis Jelena Nikolić, stekle prednost koju su održavale tokom celog seta dobijenog sa 25:20. U trećem setu nemačka odbrana bila je uspešnija u finišu, iskoristile su nekoliko grešaka naše reprezentacije i kazneni poen zbog žutog kartona, te su serijom 6:0 okončale set sa 25:19. Nemice su i u četvrtom setu povele sa 6:0, ali su naše devojke nošene sjajnom podrškom sa tribina napravile čudo. Pokazale su da to umeju, pokazale su da imaju i veliko srce i veliko znanje i zato im treba čestitati, na kraju krajeva najbolji su u Evropi. Fenomenalni servisi Brižitke Molnar inicirali su šampionsku seriju od 9 uzastopnih poena. Četvrti set dobijen je sa 25:20, a u odlučujućem briljantnom igrom došli su do istorijskog zlata 15:9. Hvala svima stvarno koji su verovali u nas kao prvo i mislim da je ova publika stvarno neverovatna i prvi put da igramo u ovakvu atmosferi i hvala, ne znam stvarno što da kažem, presrećna sam. Znamo šta smo uradili, svesni smo svega, svesni smo i veličine ovoga što smo uradili, svesni smo i koliko smo obradovali ove ljude koji su došli u Pionir i sve one koji su nas pratili. Svesni smo koliko smo pre svega obradovali sami sebe i koliko smo naplatili sav onaj trud koji smo imali ne ove godine, nego svih prethodnih godina. Mi smo ovog leta mnogo znoja prolili i jednostavno mislim da je to bio ključni trenutak da sve što smo mi uradili, svega što smo se odrekli sada naplatimo i podelimo sa ovom divnom publikom, sa prepunim Pionirom, da podelimo ovo prvo mesto i da uživamo jednostavno na krovu Evrope. Srbija je trenutno bez premca u Evropi. Devojke su osvojile Evropsku ligu i 3. mesto na Grand Prix-u, ali sezona još nije gotova. Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu pokušat će da zauzimanjem jednog od prva 3 mesta obezbede plasman na olimpijske igre. Po svemu što su pružile ove godine, olimpijsku vizu su već zaslužile. Jovana Brakočević proglašena je najboljom igračicom prvenstva, a pored nje u idealnom timu šampionata su i Maja Ognjenović i Suzana Ćebić. Ogroman uspeh odbojkašicama su čestitali predsjednik Republike, premijer i predsjednica Skupštine. A posle 10-godišnje profesionalne karijere i 4 poraza u finalima, Janko Tipsarević osvojio je prvu ATP titulu. On je trijumfovao na turniru u Maleziji bez izgubljenog seta. U finalu savladao je Markosa Bagdatisa sa 6:4, 7:5. Tipsarević je krunisao prvom titulom najuspešniju sezonu do sada, u kojoj je prvi put igrao polufinale Masters serije, četvrtfinale Grand Slema i 3 finala serije 250. Iako je Bagdatis bolje počeo i vodio sa 3:0, naš teniser sjajno je uzvratio i sigurnijom igrom dobio prvi set sa 6:4, ali se nije tu zaustavio. Još 2 puta oduzeo je servis Kipraninu i poveo čak sa 4:1 u drugom setu. Bez obzira što je uporni Bagdatis izjednačio na 5:5, Tipsarević u velikom stilu završava meč i posle više od 2 sata odlične borbe dolazi do prve titule na svom 148. ATP turniru u karijeri, a pripala mu je i nagrada od $155.000.
Osjećaj je sjajan, zaista mislim da sam ovo zaslužio. Odlično sam igrao i borio se. Kada sam imao 2 brejka prednosti, unervozio sam se jer nikada nisam osvojio trofej, što je iskusni Bagdatis iskoristio. Srećom, na kraju sam ipak uspeo da završi meč u 2 seta. Tipsarević se vratio na 13. mesto, a sledeće nedelje igraće u Tokiju, gde je rangiran kao 6. nosilac.